Who are you, Asantis? Foolish people. We will change every single thing. Hefia na ma kwa baye ye gambia ne wo ba chakefe. Be Ghana Commercial Bank Joe, Fidelity Bank Joe, Kotoka International Airport Joe, National Theatre Joe. Every single entrance in Greater Accra here, commercial entrance, public entrance in Greater Accra here, we will change everything. We will change everything. It's a planned thing for you people are trying to, to destroy the Ghana language. We are also on you. We will erase the tree from Accra. Yes, we will erase the tree from Accra. For dini yesay and one so TVGH and dini so TVG no first time I have subscribe to no like no comment no like what share the amount from your beard I share area mammy yeah abusia and same be koso organ has here say I really year or year organ has here and same be tragu and same be koso interview so sabio akoda opamio or ma phone so I was for the camera no dia tem no di tribe we atem no di we atem no cassette away Wabra wutimu se nipa ne ntisa nipa na wo takre wontimi ntakre ono no nipa anase ne nyimpo adentina Ghana ha obia ma na muso a na odi asante atem asante wotan die nko na asante aye o man Ghana other tribes ya ka o Ghana asine e die na asante e die aye mo me na me wonem ko to se interview bi twago interview ni so ya yen krani ma ba bia me nim ne din na me peso abodi di echekena bi okokora ya tese wote wode asante sabi obi akoka obi sabi asante wo ba asante mo nya asante fo ngodi bu asante memo ye wo other tribe bre ya omo otumfo am ba bi omudo mutie de asoe e wo hono so ati azama mfra na wo asante memo na me te wo me nim de bi mo je fra asante fo ho se obi akasa etia no obi abibia tia wo a eba de se na wo ye ni general dia santifo nyina tam dia sante ye nyina ye nimu nyansa na wo sesa sebe wo sesa akwa aba e de ye no oba ake o so ye no hwan e fa santifo mba yi ye fa ho ba me yedwane dia na sebe efitete e na matan asante atan e fa ne kosi ye so we busa kentem akwa wo nto asante da sana asante ye te ye so kuma pemba enti die wonti ne bema wotimi oba besia me respect ma papa me respect ma me ma no ntia ma but said the same previous and mali bi wona se wo madwene mu ha na omu nim yansa ye be kire omu bi omonamo aso ndo onanamo esi abusia me ma yen kasa ho kase yen komra na de wo me ntoto me manamo na sa ba wana me mo ne dizu so wo yen krani se wo ma wo makra nkatwi obi fa wo bai uma man kan chubi fa hobe English na also wo kan gan ho no no e wo kasa brofo English kasa asante Ghana for e kasa enye e kasa no enti wo kasa na wonim na wo so wo mpese wo besua obi de other tribe de anwoye ane eku binu wo Ghana anwoye a ni bayiye ne ye binu abusia hwema wuma ne bra ne tie nsabe nsamfo ne kwase mo ka kira asante man ni asante fo nyina. Who are you, Asantis? Foolish people. We will change every single thing. Hefia na ma kwa baye ye gambia ne wo ba chakefe. Be Ghana Commercial Bank Joe, Fidelity Bank Joe, Kotoka International Airport Joe, National Theatre Joe. Every single entrance in Greater Accra here, commercial entrance, public entrance in Greater Accra here, na ma akwa baye we will change everything. We will change everything. It's a planned thing for you people are trying to, to destroy the Ghana language. We are also on you. We will erase the tree from Accra. Yes, we will erase the tree from Accra. We will make sure that none of our kids speak tree in Accra. Foolish people, who do you think you are? You want to force the tree down our throats. What kind of stupidity is that?
If it is a planned thing from your what do you call it? From your quarters that you want to erase the Ga language from Accra, we will also erase the Chi from Accra. I would insist that none of my kids speak Chi. Well, we don't even speak Chi in my house. We don't speak Chi here. I don't even speak Chi. I go out of my way to make sure I don't speak it. I either speak English or Ga. Yeah. Nyebe jomo fe moko ya mane mi ni woyo ne. Asante nyoko be na ya jomo fe moko ya mane mi ni woyo ne. It is all because we just want to coexist peacefully with you. You want to take someone for granted. Pashai. Ego go kai actually if you ask us nigga. No lu no ba jomo ko ona phone ka mo yen no nu da fi o ba we bulu. O ba we kwashia we mo. We will erase the tree from Accra here. We don't care if the tree is spoken in the northern region or in the Volta region. We don't give a damn. Yeah. We don't give a damn. Our goal is to get rid of it from Accra here. Yeah, we will do it. We will insist that our children that are Gans don't speak tree. And we will push it across. Foolish people. Hwe sebe prebiasam sebe me pese mesrem me maame no ne me nua ma no a mo hwe eyeso TV channel ya me nimu me ne mu di agro me maame titi oba bia sebe oda sumye so odwene ko akire bia no se ma no tia maame ya mfa mbo ne nchen because sisi ade enough is enough aye yie e ba ne say no say na amene ya sebe kwasu ya mpani bia mara no so no odi asante atem na sebe obi akoka sebe oba ka ho asem a na even Accra International Airport na esimu asase so eye Ghana dia wo enyan kranfo dia saa so no prempe International Airport na o makoye na asante mamu no sebe o eye Ghana dia enyan asante dia wati ase enti sebe wo ba ho no na se bibini a nyansafo bia ni won mo be kasa ade atia sebi aban ni se aban de woye ma asanteman wo sa prempe International Airport wanye ni yie so ho obi ani ho se be kasa atia aban ni se ade aban ye de ode ma sebi asanteman wanye ade wanye ni yie obi apimpuntu de akọ ni sebi ni pesua so na sebi wasesa ade na binum ye ka bi pe tesamo de mo ya Ghana bi other tribes ne mo ye bibi ni ye ka bi pe a ma ya santeman ka bi ma santeman me ka bi enso asantene ye pank motwe camera ayi manimu fiafia ne nwe sem ni manimu fiafia se nwe na mo di asante atem di otumfo atem da be no mu sesebe asantene bi afa sebe gama ncha esi wonum ede ne ti wo edi na tem da me respect gama ncha hene pa because minim say asante man wase Ghana ha say no kotoko hene otumfo na sebe na danfo pa ene sebe gama ncha hene enti bibini a sebe mintimin kasentiano but enkrafo ni binum me kan se enkrafo ni binum enimu nyansa enkrafo ni binimu nyansa sebe ubedi obi atema na ubedi atem obi atemu a emfamfo all the tribes say asante man ni asantefo nyina ye nimu nyansa na ubesesa na asa na se theater e wi fa ho bayi wosesa na se theater be yedi mabiane me eni mabiane ba ke o se ho amode to hoyi me eni mabiane enkame dan enkam bibia enkam code na kam shed sabi saade no emre mabiane ma minni ema madwuma bia me yenkoso enti sabi wasana me de be ya ma me yenti no wutimi baba be sia wo ma waware a wawo ma se wo fie wo nkatwi ho wo ka enkran kasa ene brofo na wo ka unya wani wusa wo kra wo krom kasa na wo fa no kra mbo ni kan enkasa wo ka wo krom kasa na betete wo ma na wo nka even kra da language nka ho enye wani wu and asante ya portray de yewo ye ni kunye de ye ho de yewo ye ni so ye de yesi twini se beka e na atre wo bia Ghana ha enyenya atom ni bayeni sabin kurasese mi na obi ni mutirimu a kasa ben ye kan kure se wo Ghana se ya atima fa wia e fa Ghana ha nyina ada city region obi akwa obi atimi ka bi enye twi kasa ya enso hatred ne se benya atom ne otan hunu nti ya wo tan asantefo nti Mumpe no kureka.
eno de ne ba ya ma ye asantefo sabio se wo sesan akwa aba efiri honum ekofa bi foto a ede ne ba ya ma me santinam de tie ede ne ba ya ma asantefo mo asantema mu a so edi saa wotan hununu saa ne ma na ego binum tirimo no sabe ayeye enough is enough ayeye ni enipa se wa mwe Ghana fo ye nia ye ho krampo ye no ye ho or time I die too much. Just asante the person what see some crowd Ghana ha. And so moye de asante no. You ye free Ghana mo ye. We ye free Ghana mo ye. Na mesre otumfo ya na otumfo se sa autonomy no ye pema asante no wo mo ye na kensanka. Na asante ntia hu free Ghana fo ni binom ho. Ni ye hwa de. Sabe yete ya president ye ba no ohia bibi di aboa o my Ghana. Won kasa asante mayo. Okosu kire otumfo. Wosu atia ga manchada wosu atia sabio nanado ma heneda wosu atia da ahemfofo ne bi da na omukura nko IMF ho anim wo mo enso ibabu su kire otumfo no otumfo ya den adi aginemu akọ no akọje da mo my Ghana na bia so wo sebe wo nipa na wo gina wona wo kaseti asante no wo saa oba na wo gina wo kaseti asante se ye nyina ye nimu nyansa ye jimifo yete se wo maame wo asantefo yete se wo maame na wo no minim se nkrani bi sa wagimi sa wo minim se nkrani we wagimi sa min kan se nkranfo ni bi ko me yete tim ya anya me se nkranfo ni binom nkrani na wono abedi asante nyina atem wona me de no se wonnim se wonnim nyansa sa oba be si a wonnim nyansa nka wawo ma ya wotete na wo di suba be de te ma o tan we se o mamu a ebede se de wabra bokra na oni ma kwa koso who did say ya da ko wum because ade a waye no che say what tra limit kra what tra limit no be fa obey won ti ase e che wadwene ko ba bi and me di January de me di asante nyina atem waboda papa wo ye hwan ya wo wetimi di asante nyina atem wo do tumfo che say obi a wasante mam nyina ye nim nyansa ye gimi wa hwea bulubulu aboa wo di atem won say wo nim nyansa wan kasa na wo so wo de ukurom kasa ne brofo de te wo ma no so woni mu nyansa onzo woni mu nyansa ebeto mere bi no woni se enza enkrafo na kasa be binom e kan se binom mintimi kasa ntia enkrafo nyina because sabe me wona mfo mo so ye enkrafo mo ni mu nyansa ba maami we de woni mu nyansa se ba kokora maami hu mawe woni mu nyansa se ba kokora wo ye oba ba tan emafo emade ka the respect e wo mama no aya na e wo high because the bed this man no be tie oba bi but the way ye no what trigger nyema what trigger lie what trigger cry so we di general we di asante nyina atem yama wo yare ana wo nya be papa mane na wachi mane hwewo enka wo nka saa de word ne da mentin ba bia se o wo fa minim social media abafo data abafo ma bebre ni ba bebre num ma phone so a na sabi de wonim de wonye wate keke wona sum ne obi ya ma na tenne ode ho hatred ne abufuo na wa ka asemato later na obepa chawo nyansa nim wo yesa wonim nyansa wo nkwanna na wo twa so ena wo ma na wa wo mu no daati bia de wo mbanya so sunsuaso asameka to de fasa de nsun kan hade wo ma na maame na wodi asantefo nyina atem no daati bia na wo ma benya sunsuaso I swear to you sikadwa no be di no ma wasefo no na no nyina sikadwa no biti se wotimi di asantefo je no atem se ye nyina ye mmoa yenim nyansa na obesesa se bia kwa aba wasesa obi esesa kwa aba efa ho be yenim se asantefo de mon time mon pe asem nada ai mo tan asante mo te se obi kwa asante ni krampa na na sei enso wo ye de asante Ghana ha tribe one ho oten wo just strong Ghana asante wo ye de wo ye firi nye bibie no wo ye firi be ye da wati me kan kire wo sa wonni ma me kan kire wo enti wo de kire wo ma brofo ne se benkra kasa obi anfa wo se ufi ukuru ufie yen unkatwi na nkatwi bi fa ho be unkatwi obi fa ho be me za me se brofo nya me kasa enti mente brofo na me nka untimi nya me hwe me kasa ene me mani akon me kasa ene me mani akon me mefo obi kasa mfa nya me kasa enki eti Ghana ha yen kan kure etrada 16 regions no fa na wo pa o kan kasa ho no apart from tree kasa ehefa ene kan kasa wo kwa santo me kan kasa ho
Wokɔ sɛ Gotaro yɛ kan kasa wɔ hɔ no. Fantema yɛ kan kasa wɔ hɔ. Yɛkɔ Takwa de yɛ kan kasa wɔ hɔ. Enti sɛbi ni nyina wokɔ e bia wokɔ obenya obi a wɔkatwi kasa. Woka wobɛte waseɛ. Wokɔ kasa hɔ na bɛte waseɛ. Nya tumne otan hu na ayɛ ayɛ tuma munya beyi no ayɛ beyi na abɛtena bi mu. So sama mi ayɛ beyi na abɛtena ho. Me sisika dwa be nu bedi. Ene wase no wasefo no manyina no bedi. I swear to you. Say me yes santini ba wadi ye nyina atema fra me abusua ne me nananom nyina de. Me ntena se manfa ye me twefo musada. Abusua di ye so TV die. Se wonya social like na comment. Yes say me ni atemo platform so ha. But we ya ade na wo ye no kwa ye mfomso na me hwe na nkoyi a memo wa mu left and right. Because sabi umuru obi aso Ghana hase. E na wo na wo kasa wontimi mo me. Na ba wo me krampo na panimu ya na enye be kan so be ye enye. Se me maami o wo me kwa na ya ade na enya. I will tell her said wo ye enye. Nti sanwa no panimu ye mfomso akoda so ye mfomso. Nti me nka se maami na be kasa nti no e wo senka menya se. No. Enye general de me kasa me se me nye general because sabi me respecting kran hene. Me respecting Adam panifu e won kran ha. Me nye sa mistake ni da. Nti ne men se enkranfo ni binom a wo mo de o mu nnimu nyansa e na me kasa ase ma kire won. Ti so officer wo kan mo won nnimu nyansa na waje ama won. Biza maami a wo kasa ye wodi asantew. Maami a woda mentin. Wona me kana se woda mentin. Wona me kana se. Onnimu nyansa na adwene kuta no mu esua. E na wode tete ne ma. Na obere man beda mu nyansa. E beda sa npa bi se no mu sida won kran hase na wo ye nkran mu sida ko da ne nyina ma han. Na woda abonten. Na woda corridor. Na wo sere ne wadi. Cause nyansa nyina asem. Ati ase santini bie no obesi dan e wa santima na obesi dan won kran hase ya. Wono no benya onya bebe papa mfa na. Na wode dan be ma han woda veranda mu da. Onye sa nkwasasem ne da because odwene health mo. Odwene se wona abre bobra no abre no onya sa ade no. Wati enti no ye mitena ma mfu ye ni munye fom e wo kana habio. Aye yie enough is enough. Yanya obi amana aka se kwa abofre. Hwe. Yanya obi amana di asante atem se kwa abofre. Wo kwa abofre. Abo nyina abo se abo bia osontofo abo bia boni bi. Sa osontofo mo abo bia boni bi. Ama wo se bi abo antete e wo so no bi. Abo antete e wo so no bi. Ya yo ba ni mo de da hono. Next time we be left and right Ghana say oh abusia dini ya edin se bi ka kani so TV GS han se no first time no subscribe no like no comment no share them for you enya bi ahwe eye sebe enkrafo ni binom a ne other tribes ni bi no mo de aso mo de asante ni bi afom no mo na me ni wo enye nipa obi a wo Ghana ha obi on ma obi a respect me respect obi a boundary respect obi a boundary kasa o ka bi am respect because say misua kra beboa me wati ase say ya also pray say wo ko ba bia ba pray so besua ka twi kasa no saa so na me bo na me misua bia nke beboa ba me di wo tribe na te me di wo kasa atem zo kasa nye now onye say da wati abusia me di mosia da se ne e beto so da ma mo ebufuo we mu nti se wa panimu bia wo hwe video we bia na obi a wo hwe ya anya wo de facha me because of the wo ka e ti asante man nyina and I'm this reply man. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.